Aner mala ken yam kanasan content barwa isni baga lingwa same kan war online TV channel biya kamal nere yendial ko lirwan tilin kaling ke jan gwa same rajdana banaling kimen bukon lingare ler kan me kwite ka Dr. Riek Machar reiti jen enteten take thing to one along to take a social media no Dr. Riek Machar jen ngod take ke jen cheliu ke take Riek mishalet kaja jen gor no ban waga yakel ka jen lerame ka biya jeling mandana le road re ler kanama kan konon yam kane dialo kontin dong mi jiram jidit dong jen shangan yam kaji anu binwara online TV channel bijaje gor jen wojen der subscribe kade notification bell der jetwan jen dob dan der support kaja kami jirami tetene won gor jen wojen der char der ja kwen pinde dor der ja gore tenye jen ke temuku clarify ne je dong chung ne riet mishala de jek ke misha jen ba der ja gore no bija garping gwasama coordinating konen gwek video me kelen karwai ne gwadama kanwar online TV channel de kan char kula wiya kwen ko rune ndo wala kan jen bu ka comment section be kan ko gwikenten konen cha gor so der do der ja gor ba ko baje jek baje kwen bi gor ka tuk english ki bi gor ka tuk nat baje jek na mo gor jen o de yena la let yene dial konen to gwasame are ler ko man bana linga kan konon yam no ka kwite ka Dr. Machar Kenyam so Sudan ka jan gwato me telemal chirma ngai kono no kir kana Museveni chikan kor chikana ngok dio je chirudan dial chikana ngach ala look kuma kirma yadit kana Museveni na kor Uganda me chikana lat pan chala da win mona tamino nyot kano telemal re wech ka so Sudan ko telerami de yen mirame gwantero kala jen wo ngot male dane chata nyu ngodaten male chata karon ken dangre dol badak ladin wo ngodaten ka jeno shiram mo ci jeyen gwantero anyok bolare jen wo gwantero ba ja konluk biya kule je kaje ko shenkir mo yadit she Africa Union che ka peno jekan ke Dr. Riek Machar reti jen goda dana teten muku kono no rajamen wala no bu kono kwen kone ringwan tiken o ka Dr. Riek Machar jen ngode la tok ngode teka ke liu goda dan teten so jen mone so man biya ngach kirma yadit chamal che jelok che man ngai kone tel mi shala malan tama che kor che jangok ana an ngok de ka kor kir she point de ngokor but Museveni mandan manteka kel che jangaje no Museveni teka tet kalya nuare ka teka tet bakalya Dr. John Garang de Mabur gwade liutin ke 2005 roja dana pai brar ki man ngai ken won bo man dal ne dial ko de kana lat wude shal ke Museveni me jarame dane tum kor ke me nagra dane terere nyal karwanda me bana me barwana genocide ba kula lat me be korba talk jarame dane tegetetten jen ba tegete ba ka kordung South Sudan ko gwije ne michi John Garang de Mabur she tek lo che de teka telemedare jek she looting ke ta dana kwal kwaga jen tamare wika juba che jadelat kon tam tega dan tega juba tele tega ka juba tek ko la ji Uganda ba kon ba ko Uganda ba ko no ka juba ala tin let ken ka de larno dong 90% sure Africa dial kare wika juba ke sure Uganda dial kare wika juba so no mo michi gude shal Museveni mcheje gorno dong de ga woch so ci kon dialo chana ka ngach ci kon ta goda na chung ten Museveni ci kon ngach ci kon goda na chung kirten ba ci kon chung ngach ko Africa Union kaneten jokano lat kamal antama ci collapse amala mo duno de ko lar kele nana la tactican let kana de konte la ji kuma kirma yadi kana Museveni ka ji Africa Union kan teken keling okay chwa guje no dong lo kane je no de ke Dr. Riek Machar jingden jene la ji South Sudan kel ke kume Uganda jiken kume
Kenya chicken humiliated chenge dane chiruto me che uri chwale Raila Odinga che jagre wiki juba en report dane cha to me chi kir chale bijung Raila Odinga wur take permission ka kwar Uganda mi chi ji Kenya chicken respond ko do dane cha ka bidina ka jen we kach Raila Odinga ne jem dane chalat ka chale jien imagine jin cha jak chi lo jien chi lo wi da dien ka jak ne jiga jen wajum ko jen jak ne je ke juba kan jak ke Uganda chwala jonje mugur permission bi jegena Dr. Riek Machar kono ka Uganda bi permission bi uti ka Museveni bu kuloben allo mi chikana coordinated kandangro chukana bunai ke joga no this is a coordinated and a free planted meeting mi chari alaka how can they prepare a meeting karama jagane directly to the to South Sudan chala janga jaka Uganda so neme mi chikana ngajo ntame chi Kenya chikan South Sudan chikana threat ka ta danen we economy ka je ki dub dial kon dong tek ka mar ka je so you can guje go an man bana lela cause ban je kul win mon kul jogo no ji Kenya tel ne riya ka chana ka deny kan dial ka ci je ka Dr. Machar by step do din jidid ba je kul kwan so again danen ler ntama ka so ntama step tek already they fulfill their deal already no she can succeed already ko ntama ba to guje Kenya ne shika ne chagul pe no je ka Dr. Machar gula kane dial cha logo ne de ga je ka Dr. Machar bele la new step no mom balo la ne je no kane dial cha lele cha humiliate on Kafka Union kelo so jen ta da tenam so this is something which I put it aside I can even contain la kuma kirmi yadi kana Museveni so che to no mo so mo ko benten jene man kwala gor kwala kore kan irin kon dong dir no dong te ka kur mu to I mean dong cha Dr. Riek Machar cha jana okay take Dr. Riek Machar en wala re which ka juba dol yena men cha yenten men de tiem yeten kwiru ainen kontin cha la don la nyano ichi mun wode te ka ke cha ram shiliu ka kwitin kona cha guje no shi Africa Union shi fail yelara kel Africa Union kana fail but a tactic ni jen mugorga jeno ba kinya ba nyodo yen men sha lele etelerek ke ka yendial sha kan recognize on so la gorka no by Kenya bloid ba kach okay so Dr. Riek Machar jateka jaten telelerek ano jen dan gore de nywa yekel so ngada je telemede Dr. Riek Machar chop ana abone kelia enemy shi kuma kelu sha fail so right now yes pele mayo tenterete jen kel ka Dr. Riek Machar kan dial telekarek the life sf guarante kutana duno la diere na pan ko cha jore cha jeling but ngada jeno na me sha wake international community so shela taping gude shala serpa kire so na meni telerek okay Dr. Riek Machar jateka jaten so ni biateka mal bye bye